Bismillahi velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz mavzuu ilm usul al-fiqh'te bugün ötüşüyoruz gerek. Ya? Biz bu açıyın usulul fiqh'tin tarifini aldık. Ondan keyin gayasını aldık. Emin mavzuun alabızdağı usul menen mabadi asasiyalardı bütürüp negizgi. İlimden morun, qabla şuru fil ilm, ilimge girişүүдөн morun zarıl bolgon maselelerdi biz ötkөн bolobuz da. Çünkü har bir ilimge girişүүдөн morun bilip койгула эң азы дегенде тариф, анан мовдуу, анан кийин гая. Ушул үчөөсү окулуш керек. Эгер ушул үчөөсү окулбай турган болсо, талебül ilm силер окуткан окуучулар кайсы илимди окуп атканын билбей эле киришип кеткен болот, кыйналат да. Түшүнүктүүбү? Ошол. Биз айттык, тариф бердик, гаясын айттык. Анан эми мавдуун айтабыз. Биринчи карагыла. Ал мавду деген эмне десе, мавдуул илм. Мавдуу ал илм. Ал илм деген эмне эле? Ал илм деген мааниси. Mavduu el-ilm degende. El-ilmden maksat ne? سهل. Yaxşı, قواعد. mavzudan qaragıla. Misal qaragıla. Mavduu ilmin nahwu ilminin, nahwu meselelerinin dep düşüngüle. Şonda mas'ala degen emne bolot dese, misal qaragıla. El-ismu mu'rab ve mebni. Uşul mas'alatunda neken? Mas'ala. Masele mi? Masele. Nege masele? Aytqıla. Mas'ala degen emne bilesiňerbi? Men bayaqınday murda bir ayttım bile sizlerge başka sabakta e, misalı cümle tamma bir kança etibar menen atalat. Gede ne de atalat? Kalam de atalat. Gede mas'ala, gede kadıyya, gede matlub. Şu etibarlarda aytkanmın ba? Karala, mas'ala degen emne dese kalam degenle söz la. Kalam. Жеңіл болсын сілерге. Каламда мынау ушул мантык илими буну эмне дейт? Мавду дейт. Буну эмне дейт? А, махмул дейт. محمول deydi. Эми карагыла. Мавдуу ал-илм десе, мавдуу ал-илм десе, ошол илм нахвунун маселелеринин мавдуу деген. Мавдуу деген ай муптадасы деген сөз да. Ошондо бул илимде, бул наху деген мисалы илимде, фанда, ошол маселелерде не тууралуу сөз кылат? Бүт китептин башынан баштап аягына чейин ушул илимде не тууралуу сөз кылат? Ошону билишибиз керек да. Мавдуул илм дегенде ошол маселелеринин неси экен? Муптадасы. Муптада билесиңер, эң зарыл нерсе. Сүйлөм аны үчүн курулат да. Ага өкүм берилиш үчүн. Sen Zeydun kaimun desen, sen kaimun tuuralı aytıp bergin kelген жок да. Sen Zeyd tuuralı aytıp bergin kelip atat. Zeydke kaimun dep öküm bergin kelip atat da. Ce jalisun, ce katibun, ce tabibun. Ha? Mantık ilimi demek mubtadаны ne dep atayt eken? Musnadun ileyhini, mavdu' deyt. Ha. Anan habardı mahmul deyt. Ошондо илимдерде мавдуул илм дегенде ал илм масаил болсо жаму масала ар бир маселенин мавдуу эмне? Ушуну билишибиз керек. Демек биз нахву илиминин мавдуу эмне? Ал калимату вал калам.
الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء. ошондо карасаңар, мавдуул илм калима болуш керек же калам болуш керек экен да, i'rab бина жагынан. Мынау кээде калиманын өзү болот. Түшүнүктүбү? Кээде калиманын навуна өкүм берилет маселеде. Мына ал исмге өкүм берилип атат. Түшүнөсүңөрбү? Ал исмге өкүм берилет. Кээде кээде исимдин мисалы ушул навътын арад затиине дагы өкүм берилет. Мисалы ал i'рабу каза, ал бина каза депчи. Ал i'рабу аслун фил асма, ал бинау аслун фил хуруфи вал аф'ал деп. же болсо аслун фил аф'ал дейбиз. Вал хуруфу куллуха мабния. Ушул маселеде мисал карасаңар, ал калимату имма му'раб ав мабни дейдиңер. Ал исмге, мисалы, исмге не деп өкім бере аласыңар? Мисалы қарасаңар, сілер нахуны оқығаныңар үшін соны айтып түшүндүрүп бере атамыз. Усулга келгенде да түшүнүшүңөр керек. Шуга салыштырып түшүнөсүңөр. Ал калимату, мисалы, имма му'раба ау мабнiyya. Алымдардын сөзүн ушуну менен түшүнөсүңөр. Жакшы түшүнүп алгыла. Мына, мавду элмин наху. Наху илиминин мына маселелеринин. Илимде маселелер болот да туурабы? Китепте карасаңар сүйлөмдөр, бүт башынан аягына чейин. Ошондо мавду эмне болот десе калима, кээде калам болот. Ал калам деген. Лаху махал мин ал араб, ау лайса лаху махал мин ал араб. Кээде мынтип кылат да. Устаз, кээде болсо калима деп бардыгында эле китепте калима тууралуу айта бербейт го. Кээде исим тууралуу айтат го десе, al ismu imma muzakkar au muannas деп мисалы. Имма музаккар au muannas. Бул дагы мынау ал калиманын бир науы болгондуктан, бул дагы мавдуул илимге кирип кете берет. Илимдин маселелеринде мавду болуп бере алат экен, мавдуутун бир кысмы, калиманын бир кысмы. Кээде арат зати, ошол зати болгон арат деген махмул, зати болгон, тыгыз байланышы бар болгон. Түшүнүктүбү? Мынау i'rab менен бина ушулга арат зати болот. Ушул наху илиминин мавдууна. Түшүнүктүбү? Ооба, калимага мисал үчүн не суласия, рубаия деген дагы араттар бар. Бирок ал сарф илиминде да. Наху илимде зати арат кайсыл экен? Арат i'rab. Кээде ошондо нени сүйлөшүп каласыңар? Арат затийдин мавду алып. Ал i'рабу мисалы аслун фи ал асма. Аслун деген эмне мааниси? Галибун деген. Исимдерде бул i'rab деген галиб бол. Көпчүлүк исимдер му'раб болот деген сөз. Кээде демек силер не кылат экенсиңер? Хамил кыласыңар. Мавдуутун арыдына хамил кыласыңар. Мавдуутун өзүнө же навуна же несине экен? Арыдына. Кээде араттын дагы ушул араттын дагы ануактарына хамил кыласыңар. Кантип? Мисалы, не дейсиңер? Кээде аррафу аррафу حاصل في الاسم والفعل. Анан кийин النصب حاصل في الاسم والفعل. الجر حاصل في الاسم لا الفعل. والجزم حاصل في الفعل لا الاسم. Шундасыңарбы? Бул рафа деген эмне? Бул мавдуу тети калима болчу, наху илими.
Mavduunun arad zatiyinin kısmı olur hatta. I'rabtın bu bir kısmı da. Düşünüyorsunuz? Demek mavduul ilm gede ne olur eken? Mavduul ilm bir ile olur. Biroq kalima je kalam. Gede oşol masaillerde anın e, mavduutun kısmı mavdu bulup kalatken je arad zatiyinin kısmı. Düşünüyorsunuz? Мынаны жақсы түсінсеңер, ертең мантыққа барғанда дағы мауду мына тәдипті оқимыз, бұл тәдиптің шархын оқимыз, мұлла Абдулла Езди, ошол жақта дағы айтқан сөзді түсінесіңер да. Демек қарағыла, наху илимди бир түшүндүрдүм. Эми ушу менен биз нени түшүнөбүз? Усулду түшүнгүлө. Карагыла. Усулул фиқх, усулул фиқх. Анын мавдуу эмне? Биринчи мен мавдуул илм, мавдуутун тарифин берейин. موضوع كل علم هو الشيء الجوز ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية جاش تشنغلا سوا من أي تطور موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية تعريف شرط قلايلة شرح قلايلة موضوع العلم العلم ديген ne olçula? Masail. Masaillerden nesiken? Mubtadası. Mesela nahvu ilimi fıkh ilimi anda толтыру meseleler var. O kitapın başına nakırına çeyin. Muhtasarul Kuduri'de meseleler var. Aların mubtadası ne olur? Fi'lül mukellef olur. Mevduu fi'lül mukellef olur. Misali as-salah as-salatu vacibetun deb mesele var mı? Бар. Ал вуду фардун деген маселе барбы? Бар. Вуду деген не болот бул? Айткыла. Фиалул мукаллаф. Түшүнүп турабы? Акыл эсти мусулман ошол балагатка жеткенден фиал кыймыл аракети да. Мавду илмил фикхте фиалул мукаллаф дейт. Бирок мутлакан эмес. Min haythu ma yathbutu lahu min al ahkam ash-shar'iyya. Bayaqı şer'i hükümdür. Tak, fard, vacib, سنة مستحب حرام مكروه تحريما مكروه تنزيها خلاف الأولى مباح ушул өкүмдөр сабитпи сабит эмеспи кайсыл өкүм сабит эмес ошол жактан фи'лул мукаллаф мавду болуп берет фикх илиминин нахвунукы калима болду а фикх илиминин мавду эмне экен фи'лул мукаллаф مسلم بالغ عاقل فعل الوضوء فعل الصلاة فعل الوضوء الغسل التيمم الصلاة الزكاة الصوم الحج البيع النكاح الطلاق الميراث دагы эмне бүт мисалы شرب الخمر زنا كلها أفعال бүт ушул афалдар фикх илиминин муптадасы болот. Фикх маселелерин муптадасы болот да. Биз ошолор тууралуу сөз кылабыз. Же ушул афалдардын өзүн, же афалдардын кысмын, же афалдардын аварид затиясын, же афалдардын аварид затиясынын кысмын. Түшүнүктүү? Фикх илиминин маселелери. Муптадасы. Ма деп атат. Ма деген ай некен? Шейун.
Şey'un. Misal fi'lül mukallef şey. Fi'lül mukallef neken? Şey. Demek şey'un yubhasu fihi. Fihi degen domir ilimge barat. Ay yubhasu fil masail. Yubhasunun al-bahs degen lugatan teftiş. İstilahan manisi el-bahs el-haml. Ay yubhasu manisi yuhmalu. Demek şey'un yubhasu fihi ay yuhmalu aleyhi fil ilmi degen söz. Demek şey'un. Misalı fi'lül mukellef. As-sala misal namaz. Fi'l bu mukelleften. Yuhmalu fihi. Hamil kılınat. Bu mevdu bulatken demek. Yuhmal. Ağa mahmul kılınat. İlimde meselelerinde ne mahmul kılınat? Na'an yuhmalu ala manisin beri. Yubhasu an yuhmalu al yuhmalu nime? Yuhmalu aleyhi bi deb. Yuhmalu aleyhi fil ilmi bi. Yuhmalu aleyhi ay ala hada şey bi. Yemin endese bi. Al avarid al zatiye. Al fi'lul mukellef ka. Avarid. Avarid degen cem'u arid. Arid degen mahmul degen söz. Biroq xaricun. Mahmulun ala şey. Nam. As-salaga mahmul bolat. Biroq xaric bolat. Anın zatında жоқ bolat. Biroq ağa tığız baylanışı bolğonduktan anın zatına tığız baylanış bolğonduktan zati deb sıfatlanat. Misалы, as-salatu vacibatun. Vacibatun. Şunda bu vacibatun degen emne? Aridun al-vucub şu aridun zatiyun min al-avaridi zatiyye lis-salah. Ha. Al-arid ay avarid arid arad. Başkaça aytқанда mahmul. Mahmul ala salah. Haricun anis salah. Arad деген haric болады. Zatında жоқ namazın içinde vücut деген. Namazın zatı Allahu Akbar'dan başlap Assalamu aleykum ve rahmetullah'a çeyinki nerseler arkandar bu namazın zatı болып береді да. Ал эми vücut деген анын затында жоқ. Ал харижи нерсе. Баягы инсандын затында хайванаттык десек, ал эми дохик деген хариж болот го. Ошондой эле бул жерде. Түшүндүңөрбү? Demek mevdu'ul ilmi ma yubhasu fil ilmi an avaridihi az-zatiyye. Demek mevdu'ul ilmi mubtada'u masailil ilm şey'un yuhmalu aleyhi fil masaili fi tilkel masaili bi bi ahvalihi al-aridati az-zatiyyeti. Demek buna avarit degen ahval. Al-vucubu halun minel ahval. As-sala misалы G'de as-sala ушул башка халда алып калат. Мисалы сунна деген. Кайсыл? 4 рекет мисал үчүн пешимдин 4 рекети, багымда 2 рекет мисалы. Жана башка сүннөттөр. Важип деген халда албайт да. Мына ас-сала деген парз намазды айтып атабыз. Алиф лам лил ахд. Пешим намазы мисалы важиба. Ал эми пешимдин 2 рекет сүннөтү сүннөт. Demek vacibatun halun minel ahval. Şimdi avarit zatiyalardan bir arit mahmul bulutken de. Demek mevdu'ul ilm degen emne eken dese ilimdin maselelerin mubtadası degen ошол ilimde al izildenet. Başkaça ayтканда avarit zatiyalar ага mahmul kılınat. Mahmul kılınat. Düşündüңөрбү? Суроо барбы ушул жерге чейин? Эми усулул фикхка келели азыр. Фикхти түшүнсүңөр. Кийин иншалла мантыкта өтөбүз да баягы
باقي يحمل عليه بواسطة أمر يساويه ديت. جاء بواسطة أمر أعم. جاء بواسطة. Assalomu alaykum rahmatulloh. عليكم السلام. Kechirasiz ustoz, so'zingizni bo'lib qo'ydim. Bir so'rayin dedim ustoz. ها. Zatiya deganga tushunmadim-da ustoz. Avaritlarga tushundim. Bardini tushunib, shuni tushunib oxirinda zatiya Zatiya deganga degani, yaxshi tushunmayapman. zatiya degan keyin bu negizgi mantiq istiloh avarid g'aribadan ehtirozda. عوارض غريبة. ذاتية ديجان العارض الذاتي ديجان هو الذي تعلقه شديد بالذات. Zat menen baylanışı güçlü olur. Kantip dese bunun üç sureti var. El-aridu zati degen huvellezî yuhmal ala şey ce yelhaku bis şey li zatihi ce bivasitati emrin yusavihi ce bivasitati emrin a'am. Осы үш ықтимал менен махмул боло турган болсо ошону аридун зати деп коет. Мисалы, ал инсанга биз натык деп не кылабыз? Ал инсанга мисал үчүн натык деп эле, ал инсанга мисал үчүн мутааджиб деп өкүм бере алабызбы? Ova. Мутааджиб деп таңгалат депчи. Неге? Hmm. İnsan неге таңгалат билесиңби? Башка немелер, айвандар таңгала албайт. İnsan таңгалат да, тааджуп кыла алат. Неге десе, лизатихи, затын эске алсак, анткени инсандын заты натык да, натык, ой жүгүртүүчү да. А ой жүгүртүүчү Hmm. заты бар болгон махлук ал таңгала алат да. Hmm. Демек, карагыла, мынал жакшы сурадың сен. Ал инсану мутааджиб десек. حول ولا قوة. Mutaaccip desek. Uşunda at-taaccubu aridun zati deysin de. Aridun zati. Nege arid Hmm. zati? Avarid zatiyalardan arid zati. Nege? Antkeni insanga mahmul bolotat zatın eski alsak. Zatın eski alıp. Hmm. İnsan zatı Well, natık. Oy cugurtuşu bile. Hayvanın ova. natık. Ошол натыктыкты эске алып таажжубду ага махмул кыла алабызбы? Анда таажжуб аварид затия же ахвалун аридатун лизатихи болот да. Аварид затиянын тефсири ахвалун ахвалул инсан. Инсан абалдары кандай мутааджиб боло турган абалы бар да. Ал авариду затия деген эмне экен? Ал ахвалу ал аридату ал арида затында жок, кийин келет деген сөз. Taaccüp Hmm. kiin evet arida e, harica an zatihi. Bırak neken azzatiye ay li zatihi aridatun li zatihi ay bin nazar ile zatihi degan söz. Zatın eski alıp durup biz ne kılabız? Taaccüptü insanga hamil kılabız. Anam bir gana ушундай эмес карагыла. Мисалы insanga al insanga dahik desek. Dahik de insanga عارض قال الله أصبر الإنسان له حال الضحك والضحك حال من الأحوال أحوالlarının içinden bir hal arid болгондо дагы инсандын затында дахик жок ал кийин келет келип кетип тура турган нерсе ушул дахик деп айта алабыз инсанга бул эмне болот экен يلحق الإنسان بواسطة أمر يساويه بواسطة أمر يساويه القيس بواسطة التعجب نيجي لنا التعجب الأمر يساوي الإنسان zatında жоқ баягы таажжуб мулхак болгондо инсанга махмул болгондо затын натыкты эске алдык эле ал эми дахикти инсанга махмул кылып атабыз не
بواسطة التعجب. والتعجب أمر يساوي الإنسان. неге дегенде натық, مم. мутаажжиб деген натық да. Ошон үчүн башка нерселер мутаажжиб боло албайт, анткени натыкыя жок аларда. Демек дахик деген дагы مم. ава затиялардан болот экен да. Неге? Анткени бул бул инсанга мулхак болуп атат, махмул болуп атат биваситати амрин юсавихи ва хува таажжуб. Кээде мындай болот, ал инсан дедик. Мисалы, мутахаррик десек, ал инсану мутахаррик, ай лаху харака, кыймылдай алат. Ошондо мутахаррик дагы бул аридун минал авариди затия. Зати аваридтерден бири арид. Арид деген затында жок, кийин келип кетет. А. Бирок зати болуп, бул арид зати деп аталат. Неге десе, биваситати амрин аам минху. Инсандан аам болгон амр аркылуу барат. Инсандан аам болгон амр кайсыл? Хайван. Ал инсан ахас мутлакан. Хайван аам деген жалпыраак, инсанды камтыйт, атты, эшекти, башкаларды да камтыйт. Демек, хайванды, инсанды хайван экендигин эске алып, биз хайван болсо не болот? Мутахаррик болот да. Хайван деген анда жашоо бар. А жашоо бар болгон нерсе кыймылдайт да. Демек, ал инсанды мутахаррик деп биз ага махмул кылабыз, арид кылабыз, арид болуп келет инсанга харака. Биваситати амрин аам, андан аам болгон бир нерсени ортомчулугу менен. Ал хайван. Ушул үчөөсү аварид затия болот инсанга. Ушул үчөөсүнө окшогон нерселер. Түшүндүңбү, Абдурахим? Так, болбой калды окшойт. Ким калган балдар түшүндүңөрбү? Ой, Ustoz ustoz Ustoz. kechirasiz. Tushundim, son tushundim ustoz, Alloh razı olsun. tushundik. Tushundik. Alhamdulillah. Ne суроң бар? Демек карагыла. Аварид затиянын аныктамасы эмне экен? Айткыла. Арид зати деген эмне экен? Кана, Мирлан айтчы. عارف ذاتي دينك هو الذي تعلقه شديد دين ترى هو تعلقه شديد بالذات. شديد بالذات. كيف يكون تعلقه شديدا؟ Суроо да. Ошондо не деп айтасың? بأن يلحق بالشيء деп айтасың. بأن يعرض للشيء. يلحق يعرض бир эле. Келет. ولن لذاته جاء بواسطة لذاته. أمر يساويه جاء بواسطة أمر أعم داخل فيه. üç türlü болады жалпы. Ушул үч жол менен мулхак болсо, анда ал арид зати деп аталат. Түшүнүктүүбү? Ушул үчөөсү арид зати деп аталат. Не сурооңор бар? Устаз, могу арид деген ошондо затында жок, кээде келип кетет дедиңизби? Ооба, неме, мисалы, неле, дахик деген затында барбы инсандын? Заты хайванун натык болуп атат да. Окейби? Болду, түшүнүктүү устаз. Ооба. Арид өзү луганы карасаңар, лугада дагы арада яриду деген келүүчү деген сөз. Келип кетет да, ошолчу. Ustoz, ошондо бир мынау мутаажжиб менен дохик хоссатан аззатия болуп туруп мутахаррик болсо алам болуп калды ошондо устоз, а? Жок. Бардыгы Аззатия аварид. алдын эле затия бир Жок. ам болду. Жок. Аварид, бардыгы аварид затия деп айтасың. Бирок инсанга арид болгонун, кайсыл жол менен арид болгонун карашың керек. Мутахаррик инсанга арид болгондо хайван аркылуу арид болду да. Хайван деген инсандан аам да.
عام مطلقا داخل فيه болот. مهم. Oldu ustaz. Şu şeyde men de anlatayım dedim da. Avariz zatiyalar insan mahfiyasına kirer kirmeyi. Nesine İnsanın. girebilir? Mahiyasına diyeyim. Men sizden İnsanın. surayın. Men sizden surayın. Aa, Avarit деген жаму арит, а? Hı. Arit degenim ne? Kelip, Avariz de ketüçün kelip dersin. ketü üçün nerse, ha? Hı. Kelip ketü üçün nerse mahiya kirev kirbeyi. O şu anda bana emoğlu otatta Misalı, hem insan boğun natık, boğunun söz natık degen var iş go, gerek de. insandın natığı. Hı. Natık kelip ketevce daima turava. Daima turata. Ошо дайыма турган нерсе махиясында бар болот. Hem Түшүнүктүү? Келип кеткен нерсе махиясында болуп эсептелбейт ал. insan sıfatlarıca yani А? uzun kısa degeniz insanın bayağı sıfat verir o bir uzun kısa degenler. Жок, жок, ал да Bular болот. avarizlerge kirmeyt ha. Бул да авариттерге кирип калат да. Boldu. Так, эми мисалы мен сизден сурайынчы. Мисалы караңыздар. Я Раб, я Раб. Мейли, ушул жетет кудайым, иншалла. Ушул жетет го, иншалла. Суроо барбы? Эми усулул фикх менен бүтүрүп коелу, усулул фикха ушул сөздү татбик кылып. Bunu inşallah kalgan sözde mantıkta okuysun da. İnşallah kalgan sözde mantıkta okuysun. Usulul fiqh aytayım. Qaragla. Usulul fiqh'tin biz mavduundagı aytaylik bizde. Biz bu şunu düşündürüp kelatabız. Usulul fiqh'tin mavduu ne bolot dese, ihtilaf alımlarda. Sadrus Şeria rahimahullah delil jana hukum deydi. Eki nerse. Eki nerse ne bolotken mavduu ilm usul el-fiqh. Başka aytkan usul fiqh ilm meselelerinde mubtadası je delil bolot, je hukum bolot da. Je delil bolot, je hukum. Başka aytkanda mına misalı el-Qur'anu as-sunna, el-icma, el-qiyas buların bardыгы mavdu bolup beretken da. Mubtadası bolup beret. Je uşulardan aksamdары, же ушулардын аварид затиялары мубтада болот, же ушулардын аварид затияларынын анваатары. Түшүнүктүү? Же хукум. Ушу эки нерсе. Далил жана хукум дейт. Кээ бирки усулчулар имам Амидиге окшогон усулчу не дейт? Жок, далил гана мавду болот дейт. Усул илиминин мавдуу илим нени изилдейт десе, бир гана далилди изилдейт дейт. Муптадасы далил, эң негизги нерсе далил болот дейт. Өкүмчү? Өкүм баягы иститрадан дейт. Иститрадан негизги нерсе катары изилденбейт бул илимде дейт. Татаффулан, иститрадан, табаан далилге ээрчип изилденет. Негизги максаты усулчунуку өкүм эмес дейт, далил дейт. Имам ким айтат экен муну? Кайсыл имам? Amidi. Амиди. Түшүнүктүү? Демек карагыла. Усулул фикх илиминин маселелеринин бардыгы арат затияларды испат кылат далилдерге жана өкүмдөргө. Далилдерге
жана өкүмдөргө. Түшүнүктүү? Ушул. Кайсыл хайфияттан десе, баякы адиллаларды испат кылат өкүмдөргө же өкүмдөрдү испат кылат тетиги далилдерге. Башкача айтканда, ал адилла бахс кылынат min haythu isbatuha lil ahkam. Ahkamдарды испат кылган жагынан, ahkamдарды шар'ий өкүмдөрдү берген жагынан бизге далилдер берет да, ошол жагынан далилдерди бахс кылабыз. Жана өкүмдөрдү бахс кылабыз min haythu subutуha bil ahkam. Бил адилла. Адил далилдер менен сабит болгон жагынан, бекемделген жагынан. Өкүмдөр не менен бекемделет? Далилдер менен да. Демек, далилдерди бахс кылабыз min haythul исбат. Бизге далилдер өкүмдөрдү берет. Ал эми өкүмдөрдү бахс кылабыз min haythus субут. Анткени ал далилдерден чыгат. Түшүнүктүү? Демек, усулул фикх илиминин мавдуу не экен? Ал адилла шар'ия al kulliye belki al cüz'iyye emes, al tafsiliye emes, al icmaliye. Demek al adil cazı olasın keyin. Mavdu ilmi usulul fiqh ne olur dese al adille huvel adilletu şer'iyyetul kulliye min haythu yusbitu Josu min haythu tusbitu al ahkama ash-şer'iyye. Şer'i hükümdөрдү isbat kılgan jagынан. Жана ошондой эле wal ahkamus şer'iyye mawdu ilmi usul fiqh экинчиси. Al ahkamus şer'iyye болот min haythu subutuha bil adilla. Dalilder менен sabit болгон жагын карайбыз. Түшүнүктүү? Ушул экен. Ошондо карагыла. Усулул фикх илиминде, маселелеринде китепти ачтыңар, мисалы, не? Usul fıkh iliminde bir meseleni açtınlar. Bir meseleni açtınlar. Meseleni usul fıkhta açtınlar kitapta. Meseleni karasaňar ele mantip turat. Al vudu'u fardun dep turat. Bu çoçun mesele öce çoçun emes be. Ушундай. Çoçun bolup kal. Misалы, men sizlerden sorayım. Nahwu kitaplarını karasaňar. Nahwu kitaplarının meselelerini okup ketip atsaňar ele ne dep koyat? Ne dep kalat dagı? Raculun degende je olsa darabani sulasiyyun mujarrad dep koyat. Çoçun bu çoçun emes be. Nahwu ilimin kitabında jurat. Алла чочун окуду. Вот. Görüňüz, mawdu öyle ilim ne paydası tiyet bul? İlimden mawduun bilsen, kaysıl ilimdin, kaysıl masele ilimdin maselesi, kaysıl masele çoçun masele eken bile alasыңар da. Çünkü demek usulul fiqh iliminde de fiqhi masele jürse, je akida maselesi jürüp kalsa, bul jön ele bir usul maselesini düşündürüş üçün gana istitradan bir aytılım kalgan bir masele dep koyuşuңар керек. Негизги ilimdin maselesi emes eken bul. Tamam? Demek bizde ne eken? Bizde usulul fiqh'tin mawduu kança nerse eken? Далил же болсо hukm экен. Dalil. Dalil kaysıl hayfiyattan? Өкүмдөрдү испат кылуу тарабынан. Жагы. Ispat kılуу jagынан, bekemdep bere turgan jagынан, çıgarıp bere jagынан. Al эми ahkamdarчы? Ал эми ахкамдар болсо жагынан. далилдер менен бекемделген жагынан. Жакшы. Ahkam degende dagı ahkam şer'iyalar түшүнбөк эле баягы cüz'iyalar, tafsiliya. Жок, бул ahkamdan maksat fard, fard ушундай. Vacip, ушундай, sunna, mustahab, haram, makruh tahriman, tanzihan, khilaful awla. جو ушул баягы al-farida, al-wujub, السنية، الندب، الإباحة، الحرام، الكراهة التحريمية، الكراهة التنزيهية، خلاف الأولى، جوصة شرط، سبب، علامة، وشو أحكام وضعية لاردا وشولарды үйрөтөт. Ушулар немен sabit болот? Далилдер менен.
Ушул биздин жолубуз ушул аула жакшыраак болот. Усулул фикhtин мавдуун бир гана далилдерге чектеп койгондон. Эч ким, эч бир алым мынтип айткан эмес да. Усулдун мавдуу ахкам болот деп айткан эмес. Муътабар алымдар деп айтайын. Экиге эле бөлүнгөнбүз. Далил плюс ахкам деп биз айтабыз. Мисалы Садр Шария айтып атат. Ал эми имам Амиди жок, далилдер жана имам Амидиди ээрчигендер. Далилдер деп айтат дагы, ахкамдарчы деп сурасак, ахкамдар табаан эле айтылынат дейт. Негизги маселе болуп келбейт дейт. Түшүнөсүңөрбү? ооба устаз. Суроо барбы? Кандай суроо бергиле? Далил, мисалдар кайсыл эми? Мисалдарды айтып коелу. Мисалы, китабуллахи, китабуллахи ясбуту бихил хукм десек. Суннат النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية يثبت بها الحكم десек. Шунда бул маселелерде мавдуу далилдер болду. Ал ижмау кат'ийюн десек мисалы. Шунасыңарбы? Ал кыясу ясбуту бихил хукм мисалы. Кээде ушулардын анваатарын айтасыңар. Ал Кур'ан анваатарын мисалы ал амру юфидул вujub десең. Бул маселеде мавдуу эмне? Ал амр. Ал амр бул мавдуул илимдин далилдин бир эмнеси нава да. Түшүнөсүңөрбү? Кээде аварид затиялар болот. Аварид эмне экен? Затиялар болот ошол. Мисалы, мисалы не дейсиңер? М, Бизде баягы немелерин э, баягы ам, хас, муштарак, муаввал деп ушул аксамдар бизде кетет го. Ушуларды да аксам кылсаңар болот да. Анан булардын авариттерин ал амрды мисалы кээде ошол не болот? Амр болуп келип калат, кээде нахи болуп келип калат. Неме? Хас дегенчи. Хас амр болуп келип калат, кээде нахи болуп келип калат деп ушул авариттерден деп эсептесеңер болот да. Түшүнүктүүбү? Кыскасы ушул бир гана баякындай Кур'ан, сунна, ижма, кыяс гана мавдуу болот дебегиле. Ушулардын аксамдары, ушулардын аварид затияларынын анваатары дагы боло берет да. Түшүнүктүү? Мисалы, көп маселеге келет мисалы. Al-am мысалы yashmalu jami'a afradihi qat'an деп маселе келип калат. Бул да al-am деген бул Кур'ан эмес да, бул өзү мавдуул илм далил эле го. Бул далил эмес да, бирок далилдин эмнеси? Бир кысмы. Несі екен? Кысмы. Кээде арид зати мавдуу болуп калат. Кээде арид затийдин баягы мен биринчи мисал бербедимби? Арид затийдин наву дагы нахуну түшүндүрүп атканда. Суроо жок болсо ушу менен сабакты бүтүрөбүз анда. Жакшы, кайталап алгыла. Устаз, уруксат bir soru sorsam. Мгм. Устаз, Мгм. мына немени موضوع الأصول الفقه болду устаз. Adillatun şer'iyyetun kulliyetun min haysu degенден кийин дагы толтур айтып коесузбу ушуну? من حيث إثباتها للأحكام الكلية. من حيث إثباتها للأحكام الكلية. والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الكلية.
Anан al-ijmali dep tap bitirdinizler ustaz, ijmali. İcmali kulli bir ile de. Sinonim. Ee, Der. Kulli menen icmali sinonim. Cüz'i menen tafsili sinonim bolat. Muradiftir. hı hı. Oşonda oşunu düşünet okşoýuz ustazdan da. İsmaili degende bayağı Akimus sola degendi gana öğretet bizge usul. An tafsil namazdın tafsili nemesini öğretpeyt. Bizge Akimus sola dep degenden farz ekendigin e, amırdın farz ekendigin öğretet de Sala, bilmeli. yok, aqimus sala bul cüz'i de. Eğer nemege eski alsan namazın özüne desen bu cüz'i delil bolat da. Hmm. Namazın özüne teşhir delil de. Çünkü biz icmali de otalım. Biz Kur'an de atatız. Kur'an içinde toltur ayat var, bu Kur'an özü mavdu bolat da otalız. O usul fiqhin Hmm. Kur'an özü bir tafsilan bul ayat debeybiz. Kur'an özü turuşu menen delil. Törte ilke etken dostlar da Kur'an sünnet İcma, icma kıyas, kıyas. bulardın aksamdары, çünkü mavdu Ee, bolot. Anam bulardın boso avaritleri mavdu bolot. Avaritlerinin aksamdары mavdu bolot. Usul. hı hı. Oldu. Tamam Allah razı Neslihan. olsun siz. Эми кийинки сабакта Алла кааласа биз матынга киришебиз. Матынды шарктайбыз Алла кааласа. Мынау Мухтасарул Манарды жакшы окуп жаттап алгыла. Бирок мен айтат элем, бул китепти түшүнсөңөр, эми жаттасаңар жакшы. Жок дегенде жакшы түшүнүп алгыла. Кийинки Самтул Усулду жаттасаңар жакшы болот. Самтул Усулду жаттап алгыла, түшүнүп. Мен оюмча ошол Самтул Усул бир аз маселелери көп болуп, анан кийин Жами Ирак, Мани Ирак ошол да. Самтул Усул. Бул Мухтасарул Манарды негизги бизге усул фикhtин мындай немесин түшүндүрүп берет да, негизги түзүлүшүн. Мухтасарул Манар жаттагыла, Самтул Усулду. Анан Манарды болсо жакшы түшүнгүлө Манарды. Анда жаттап койгула, бирок жаттап койсоңор жакшы болот. Баары жаттаганга жетпейт да. Андан кийинки китептерди, шурухтарды жаттабайсыңар, жөн эле кайталай бересиңер дагы болду. Фахм керек. Фахм керек. Ошол анан иншалла бул да усулдагы бир манхаж менен жакшы кайталап окуп алсаңар түшүнөсүңөр болду. Түшүнүп алууга бул илим керек. Көбү бул илимди түшүнбөйт. Бирок өтө керек бул илимчи. Аллаху а'лам бис-саваб.